In the name of Jesus, do it, my Father, for the glory of your name and the edification of your church. In Jesus' name, amen. Ngiyabingelela abathandekayo ekseni. Ngibingelele kumpostoli, ngibingelele kuMother TP, ngibingelele kuPastor Nhlemo, ngibingelele kuPastor Ngwenya namake Ngwenya, ngibingelele bazalwane kuPastor Maseko, ngibingelele bashumayeli bonke labakhona egameni lika Jesu, ngibingelele bomake bonke labakhona, ngibingelele bobabe, ngibingelele bazalwane kubantu labasha, ngibingelele ku Children Ministry bogogo nabomkhulu. Ngibingelele bazalwane nalaba sivakashele sanibonani ekseni egameni lika Jesu. Haleluya. Sanibonani ekseni egameni lika Jesu. Haleluya. Ngiyacela sivule amabhayibheli ethu bazalwane encwadzini ya John chapter number 11 sawufunza khona verse number 21 bese bazalwane lo munye uyangivulela encwadzini yetihlabelelo. Haleluya. John chapter number 11 sawufunza khona verse number 21 bese sifunza incwadi yeMahubo chapter 27 sawufunza khona verse number 4. Haleluya. Phinza make. Mata wakhuluma kuJesu wathi, Nkosi, kube mane bewukhona ngabe umnakethu akafi. Chapter number 27 verse number 4 incwadi yetihlabelelo noma Mahubo. Mahubo 27 verse number 4. Kunye kuphela lengakucela kusimakadze ngiko kodwa lengikufunako kuthi ngihlale endlini yasimakadze onke emalanga ekuphila kwami ngibukisise buhle basimakadze ngizindle ngaye ngisethempelini lakhe. Haleluya. Cela bese ngifunza leli ecina bazalwane. Exodus chapter number 19 sitawuqala khona ku verse number 16 ngitawugcina ku verse number 18. Ekseni ngelanga lesithathu kwaba nekuduma nemibane, lifu lelimnyama labonakala etikwendzaba, kwase kuvakala licilongo lelakhala kakhulukati. Bonke bantfu lapha enkambu bethuka bathuthumela ngenxa yekwesaba. Mosi wabahola bantfu waphumela nabo ngaphandle kwenkambu kuyawuhlangabeta uNkulunkulu. Mose wabahola bantfu waphumela nabo ngaphandle kwenkambu kuyawuhlangabeta uNkulunkulu. Bafike bema ngaphasi kwalendzaba. Yonke lendzaba iSinayi yasibekelwa lifu ngobe simakadze abesehlele etikwayo ngemlilo. Intuthu yenyuka njengentuthu yembuthuma yemlilo. Yonke indzaba yatamatama. Kukhala kwelicilongo kwaya ngekuya kwanza. Mose wakhuluma, uNkulunkulu wamphendvula ngelivi. Yonke lendzaba iSinayi yasibekelwa lifu ngobe simakadze abesehlele etikwayo ngemlilo. Intuthu yenyuka njengentuthu yembuthuma yemlilo. Yonke indzaba yatamatama. Sicela usibongele livi make msimama. Thank you Jesus. Liphilile livi lakho uNkulunkulu. Thank you Jesus. Lingemandla baba wethu lengcwele.
egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha umhlaba nemazulu umi ngalo Baba wethu lo ingcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha athi lo bhalako uNkulunkulu wami lo ngcwele livi lakho linemandla lisephula babe wethu lo ngcwele dihlahla uNkulunkulu wami lo ngcwele temisedari yaseLibanoni liheshe emahlathi aseKhadeshi Baba wethu lo ngcwele egameni lika Jesu Kristu siyahlala njengebandla lakho khuluma Baba wethu lo ngcwele ngalo Nkosi heshe emahlathi Baba timbilwe ntetfu ngalo Nkosi sephula dihlahla letisimile letisivimbela kubona wena khuluma uNkulunkulu amangcwele ngemgcojo wakho silalela egameni lika Jesu amen Hallelujah Hallelujah Inzaba yami bazalwane ilapha kulomhlabeleli lothi ulwandle lwababona Domfuli Jordane wona wababona kuthi begcwele inkazimulo bephakathi kwabo uJehova umlayeto wamusho njalo make msimanga ulwandle lwababona ngisho nemfuli Jordane nawo babona babegcwele inkazimulo bephakathi kwabo uJehova haleluya lwandle lwababona babeshabayo lemfula iJordane yababona kuthi labantu laba kunento laba yembethe kunento labahamba nayo lithi iBhayibheli lwandle lwaseluyavuleka imvelo yabona bazalwane kwabona lwandle lo mhlabeleli ngathi imfundisi Ngwenya uthi lo lwandle lwaba nemehlo ngalolo langa lelo lwaba nemehlo mfundisi lwaseliyabona lathi sihlala sivimba ukuthi abantu bangandluli kodwa laba abasibo bekuvinjelo noma siyafuna kuvimba kodwa sina power abazange babuka labantu sisinondumisa kodwa lento lengatimulo lebeyimbethela abantu lengatimulo lebethwala labantu yenta lwandle lwababona lwasebeyavuleka base bayahamba emhlabathini lomile noma bafika eJordane lithi iBhayibheli umfula wahlahlela muva wathi hayibo sihlala sigcwala siJordane sihlala sivimba siJordane kodwa sikwati kuvimbela laba noma ngabe siyavimba kodwa sikwati kuvimbela laba ngoba labantu laba kunento laba yethwele kunento laba yephethe kunento laba igqokile idolo bantu labasa besathwaliswa idala besembathiswa imisi sembathiswa ivisi bekutsilinga tintfo bekufitsinga tintfo taSathane sethola lemishini sethola levisini hayi bazalwane sasiyaphuma young people siyaphamathona siyaphuma young people siyamatsolo siyaphuma young people siyalingazi siyathakwane hayi kunento labatayibona kunento letawubonakala uma singena amathula ekrosini atawufakaza emadimoni asemathulu athi hayibo nabaphuma bebangashe ngathi sababani abalabakhamba sababani abantu abangenayo siyongena emakhaya siyongena
singena etindzabweni community sinabanye abantu young people ngoba kunetinto lesigushwe tona kunetinto lesifakwe tona kunetinto lesihamba nato ngithi mina kunemehluko kuneshintsho lotaba khona hayi bazalwane ngithi mina bebasengakasadi abantu labasha bebasengasiboni kodwa Jehova ufuna bosifeda tolo besembathiswa imishini besathwala ivision restoring human dignity raising a generation of worshippers who are totally delivered. They are totally delivered. They are ready to worship God without fear. Labafika khona mfundisi ngonya kutavuleka divana. Labafika khona kuyavuleka emagede. Lebesola avalwe iminyaka. Ngoba sekunento lesiyethwele. Uthi into lokuqala kona akaqala ngalesitanu iword of popcorn wathi bamba livi laNkulunkulu. Wathi livi ngilona nemandla. Hallelujah bazalwane. Wathi livi ngilona likhona kuntshintsha leliguqula livi laNkulunkulu. Beka semsebentini uNkulunkulu bazalwane le weekend. Abhiza ticeceshela abantu labasha. Sesiyaphuma siye emhlabeni. Siphuma siyachitheka. Into labazana bekhulunywa letinto lamawezi besilamkhathini kuchekwa ukuthi tibanjwe phi lamkhathini hayi bazalwane kwatholakala hayi baza kwaphunywa nesolution kuthi hayi ningadideki batali lenzaba beyila kulamawezi lamkhathini sathane ubhisibhizi sishaya nasodwa hayi kanti lamkhathini ithakiwe bantu bethu babanjwe khona hayi the devil is a liar not now, not tomorrow, not ever. Laba sebahlukile, sebakhululekile. Start young people. Uthi lo bhalali vile uNkulunkulu nilela sanphunu nyile enkambeni. Ningasabuyele emuva. Wena la sophunyulile enkambeni. Ungavumi phenze ubuyele emuva. Letinto losawuphume kudo ungavumi phenze ubuyele kudo. Ngoba tiyophinze tikubise njengoba intolo beqhaqwa tinto kutsatshulwa tinto ungavumi kuphinze ubuyele emuva. Lwandle lwababona. Lothi lwandle tanibona. Umfula uJordan itawuhlehlele emuva. Ngoba kunento lesesiyembethe. Kunento lesesiyethwele. Lasifunza khona makamsima. Uthi Martha ukhuluma na Jesu. Little Bible lapha bekunendoda lebeyigula kanti le ndoda bethandwa nguJesu. Beka umngane waJesu. Little Bible uyagula lo babe bamtshela Jesu bathi ye Jesu lo babe uyagula lo mthandzako Jesu uyagula lo mthandzako uyagula. Little Bible Jesu wathatha emalanga mfundisi ngwenyalele bekakhona khona sekavile ukuthi Lazarus uyagula wangagijima wathatha emalanga kuyofika kunesigameko bazalwane. Little Bible kwafika livi lelithi Lazarus sawufile sibikile sasiyagula Jesu wangayethi Lazarus sawufile. Little Bible kunento lengimangatisako ke lithi livula uNkulunkulu bazalwane Jesu wase uyafika bamtshela Martha ukuthi Jesu sowusonzele Martha akazange amelane ukuthi Jesu atofika la endlini la kufukenye khona lithi banela nje kumtshela bathe Martha Jesu sawukhona waphuma washiyana abantu omsingatha wathi salani phasi nina ngoba nidongisingatha mina ukhona lena ngimfunayo.
ngoba kusingatha kwena kamlethi mnakathi ubheke kusingatha kwenu kude la kungisithe khona ngoba lele ngithatha kofi kodwa ukhona lekmaya kuye lengafika kuthola isito labuye ngoba bazalwane sebaphelelekile etintweni etisithethelako sayekela kusuka sagijimela kulo lomlikati basiwashiya phasi konke manta wasukuma waphuma wathi nakaphuma lithi livula uNkulunkulu mfundisi Maseko waya lapho bekuna Jesu khona akazange ngamele kuthi Jesu ayofika lebe ngakhona khona yena kodwa wathatha inyawo ngoba lenza bayifuna wena makenzuza kuthi usukume ubone ukuthi kunesithimo ngiyamthinga Jesu empilweni yami ngiyakuthinga Jesu wasukuma wahamba wathi nakafika kuJesu asiva ukuthi wampingelela gogozwane kodwa ngoba bekanenduba imphusha wathi nakafika wafika makebane wabeka indzaba lwakhe wathi ngqondo na Jesu wangaqoqathi indzaba wathi ya Jesu kube bowukhona Jesu kube bowukhona hayi basala akakhuluma ngaloko nami wathi kube bowukhona ya Jesu Nkosi yami kube mane bowukhona kube nesima sisinje kube mane bowukhona ya Jesu kube mane bowukhona ya Jesu kube mane bowukhona Jesu kube bawukhona wena kube bawukhona Jesu Jesu kube bawukhona kuba bakafukami Jesu kube bawukhona ngabe kude labahlete endlini Jesu kube bawukhona ngaba bekhona balabatoli yathi kube bawukhona wena mina ngiyakwazi wena Jesu ngiyakwazi wena ngiyakwazi kube bekunawe kube kusinje kube wena Jesu bawukhona kube nesima kube bawukhona wena kube bawukhona Jesu kube wena nje bawukhona wena Jesu ngikhuluma ngabo Peter ngithi kube wena Jesu kube wena Jesu bawukhona kube bawukhona Nkosi umnakethu ngabakafa Lazarus kube bawukhona ngabe uyaphila kube bawukhona ngabe tinyembete esikhalila sikade khala kube bawukhona Jesu inkinga yonakele ngekuthi ungabi khona Jesu yakwase kodwa kube bawuyathi mina Jesu ngiyakwazi wena kwangathi wamkhumbuza fundisi wathi ya Jesu mina ngiyakwazi wena ufike emshadweni sekhana wena Jesu ufika emshadweni sekhana waphela lwayini wena Jesu wakuthula manje wawenti abalwayi ngiyakwazi Jesu ngiyakwazi wena Jesu ngiyakwazi kuba bawukhona wena nguwe wafika entsabeni wena Jesu bantu banambile wena wabasuthisa nga5 loaves netihlani wena kube bawukhona nothing is impossible with you kube bawukhona ngiyakwathi Jesu wathi uyambekela kuthi ngathi wena Jesu kube bawukhona wena wakhuluma Genesis wathi let there be light kube bawukhona nje kube bawukhona Jesu kube bawukhona Jesu wena Jesu kuba bawukhona phela wena Jesu nguwe lo khanze lelinye langa lofike wadibana nebantu baphumena yini bayemngcwabeni bathwele indvodzana yemfelokati na lo makena lo ngumfelokati wena Jesu waphambana kwasho ukuthi uphambana nawo bona bayaphuma kanti wena Jesu uyangena ngoba nasangenile kutshintshathiyo bathi bayaphuma kanti uyangena wathi nakangena kwatshintsha simo umfana ngoba nakangena kuba khona into letiguquka kube bawukhona Jesu wavuka umfana Jesu wavuka naye ngithi mina kube bawukhona Jesu kube bawukhona Nkosi kube bawukhona akakhalela okuningi ifundise kwenye ukhalela ipresence yakhe ukhalela
presence yakhe baba msima akanenza bana lokunye uthi kube bokhona khalela nethi presence kube Nkosi presence kube nethi bukhona bakho Jesu nethi kuthi ube khona kube khona into ungakasho lutho ungakavulu nethi bukhona bakho hayi kusube khona Jesu kuba khona into le lokuthi nje ube khona asisafuna kuneki yabantu laba sasikhalela lephi unethi bukhona bakhe stokade ekseni young people kuthi seniphuma nihamba ningahambi nodwa sitokhala young people kuthi sisinena thina ukhona Jesu ungasivumeli siphume ngalomnyango lo ungasivumeli siphume ngalona gedelela ungasivumeli yaba ungasivumeli siphume ngalona gede kube bokhona Nkosi sokhalela bukhona bakhe young people sasiyaphuma sibuyele mabandlela kunetinto lesisikhathi kodwa mfundisi uma sawuvuma kwaphatha uma sawuvuma kumgcoka hayi tinto isikhathi lebese siyaqhamuka bese sathivula indlela setiyahlela ngoba lalela uma sawuhamba naye awuthi khulumeni lento yaNkulunkulu kuba kuyona qhubukako bese yakhuluma asilweni thi uthi uhambe kwethu njengathi bondoda enyathi sibasithulile hayi bazalwa asikhulumela stand kodwa lolo phila athi lobhala ko great is he His presence 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 Marafa His presence Kubeba ukhona His presence we are here to cry this morning what's about your presence Sukwati bazalwa kuphila Atulopalako in him we move kuya bazalwane nasikuye mfundisi kwe we are able to move ngoba sikuye how can you move nakangekho kithi hayi bazalwane ngithi mina ukuthi kube bokhona ukhalela ne presence yabazalwane ukhalela ne presence ungavumi kuhamba angekho ungavumi kuhamba angekho ungavumi hlabela ngekho ungavumi kuvula umlomo baphe emayikhangekho ungavumi kususa nyawo ngekho hayi ngiyala ngivuma besabango kusukuma ngidela phambili ngidosuma yena ngekho ngiyokhuluma ngithini ngiyosuma yena ngithini ngiyodlabelela ngithini ngiyowashanisha ngithini hayi basalwane uthi bada kube mane bokhona kube tinto tibonakala kunetinto letimoshakele mabandle tamoshaka kuthi simthethe sambeka ngemuva sasathatha ilead ngithenga lenyela ngakhona la ngathi bazalana info leyenda Jesu walala emkhumbini kuthi bafunzi bakhe bamthatha bambeka ngemuva vane noma lesifundisi sasitalile mfundisi kwe abayi kuye masinyane baqala benta imitamo lokusho ukuthi bese bathethe ilead sekungibo Jesu sowulele sengibo bangamdesha balolhambo kathi ukhona la emkhonjeni kube bokhona Jesu sukuba bokhona Nkosi ngabe umnakethu akakafa your presence nkulunkulu uthi nakabhala lo bhala kwencwadi Exodus Moses uthi nkulunkulu uma ungahambi nathi siyekele uma ungahambi nathi siyekele kungcono sihlale la singasuki uma wena uthi uhambi nathi ngoba lokuhamba kwakho nathi lokuhamba kwakho na uNkulunkulu kwenta nabantu babone kuzona Jehova ukhona kuhamba kwakho nathi
ukuthi wenta nesizwe sakaIsrael sehluke kunalethi hayi basa uyafuna kwahluka yini into lethi yakwenta wehluke hayi ukuthi wathanda lishoda kakhulu hayi ukuthi unikana kakhulu kodwa yipho yaJehova ngine presence iyo lethi akuseparate yakwenta wehluke uthi kube bokhona Nkosi kube bokhona kube wena bokhona ngiyathi uNkulunkulu ngiyakwazi ukuthi kube bokhona wena kuba umnakethu akakafa ngiyimoshakele ukuthi wena ube ngekho kanti kusho ukuthi sewukhona kube bengikhona bengathi Malta saluthula sekuright ungasakhuli njengoba sewusaluthula manje ngoba sewukhona sewukhona ungasakhulumi kakhulu saluhlatheka ngoba sewukhona ngoba sekakhona uthi ngikhombeni ukuthi nibheke kuphi ngiyayeleni ukuthi bathe Jesu ngawukhona netisuku sadile siweni uthi angithi sengikhona nasengikhona akunenza abantu basekunalo kubonile ngoba ebukhona bakho akukho lokubolayo noma ngabe into besetimolini kodwa angafika yena lo kubona ngokuyaguquka kube nephili noma hayi bazalwane noma bese bathi akusena lutho nethi the fact ukuthi unyathele nyawo nasabe kanyawo lokhe diyatshintsha into bazalwane nebe bathi ukuthi ayibelo khona kuqale kuphefumule ubona into tinyakatha uthi kwenzenjani ngoba sewukhona ngoba nasakhona hayi bazalwane into tiyanyaka tiyakala tiyamuva tiyakala tiyasheka tiyakala tiyakhuluma tiyakala tiyagijima hayi basi ngoba sewukhona uthi Jesu nimbekephi sangikhona madani nibeke kuphi bathi uyanuka nekunokungani uthi hayi akunankinga nginembuta ukuthi nimbekephi uthi ngikhombe nikulayeleni ngiyisena nimbeke khona bazala kude lokufaka ebukhoneni bakhe uthi upostana kakhuluma ngeArk of Covenant wathi la khathi kule bhokisi lesivumelano uthi bekunemana laba Israel labayidla bebathi nabayidla bayibekele ngakusasa ayibone kodwa ngalesikhani seyila ebukhoneni bakhe yahamba yes and yes inga ngoba akukho abazalwane lokubonako kuye akukho athi lohlabelako there is no failure in him Umpostoli kwahluma indlu ke-Aroni kungenamandi kwenamhlaba ngoba uma sasifika ebukhoneni bakhe mfundisi Maseko uyablosoma kube netinto letihlumako kuma ngathi sekhokozana ukuthi kwente kanjani ngoba ulakhathi labukhoneni bakhe yibo David akhala mfundisi ngwe uthi David ngibokodwa lenguqalako uthi kona kodwa ngiyakufuna kona kunye lokuthi kunye lenguqalako kunye lenguqalako bake makhaba kona kodwa ngiyakufuna kunye kuthi ngihlale to dwell in his presence kuhlala ngingene ngitinte ebukhoneni bakhe ngibhukushe ebukhoneni bakhe uthi angisafuna kunye kodwa kunye kuphela lenguqalako uthi kona kodwa ngiyakufuna ngiyakuqala kuthi ngihlale kuthi ngihlale endlini yakhe ukisise buhle bakhe ethempelini to dwell in his presence hlale bazalwane ngiyahlaleka ebukhoneni bakhe gokozana uma uhlele ebukhoneni bakhe noma ngathi iyakunetha bake emsima nethi la uhlele hayi bazalwane now la kule presence now la kuyo uyalotholoteka base babuthi kuthi wena wenta ngani uba batshela uthi hayi sese kukhona la ngihlethi khona kukhona la ngibhaqe khona kukhona la ngidinge khona sikona kodwa ngiyafuna anyela ngokhuluma amagama uthi David ngamane ningithathe
ningente ngibe nkonza leti nyame letibuya ngoba uyabathi kuphila kuye kuhlala kuye uyamangala ukuthi uma sengiphumile ngiyawuba yini uma sengiphumile sengekho ngiyawuba yini mina uthi ukhosi kulungile buthatheni ngingangithathela ukhosi angenza kodwa kunento lekunenzaba nayo khona into lekunenzaba nayo uthi nantokozo ohlala eJerusalem ningasuka nese namkeliswa bantu labasha singavumi ukuphuma singakathwali ungavumi ukuhamba ngaphandle kwepresence yakhe ehleliwe uthi kona kodwa Nkosi ngiyakufuna ngoba asekakhona mfundisi Maseko kuba netimbo latishiya konetisala konetiba imaki uthi ufikile lento tenda nebantu babone mfundisi kwenye ukuthi hayibo lo mfulo ukhona la kahle ethi kunento lentshintshile ngayo lesingayitholi kahle ngoba siyabona hayi manje siyamati bake msima kodwa kunento letha isidide ngayo noma hayi basana kunento lesingayivisisi kahle lesingayitholi siyamati simjwayeke kodwa kunalo khona lokungedule singakhona ukuchaza ngoba sikwati bazalane kuhlala la ebukhoneni bakhe and remain the same. That is why ilwandle lwababona lwasekuyavula ngoba kukhona lo lwakubona lithi iBhayibheli emfuleni iJabhoke wadibana na Jacob kwehla uNkulunkulu kwehla Jehova ngebudzala bakhe washo ukuthi Jacob mfundisi ngwenya uyasokwa uyangena la ebukhoneni bakhe nasawungenile basa awukwati kuphuma unjalo asikwati bantu labasaphuma senjalo kube besibhukusa siletinayo kuba khona ivo letawusinalela leyawuhamba bazalwane babona ukuthi hayibo lo mbono kunemuntu lahlanganela sisaye emakhaya sithi siyangena bathi yena mthandazo kathi kwatiyakene ngaye lo mntwana ngoba siyamati kodwa kunalokushintshile ngaye sana kakhamba Jacob ekuseni sebama bamati bafati bakhe nabantu bakhe bayamati kodwa ngoba besakahlethi naye usuku bonke bazalwane ahlethi naye athi lo mnyama ke liyothelwa izulu bantu labasha liyathanyelwa lento yasezuleni uyahlala nje mfundisi kwenye ufika uthi uyesabeka uNkulunkulu uthi nebukhosi ake uhlala nje hayi ungathaki makazi uhlala uthi uNkulunkulu uthi ubani ofanana nawe uthi ubani onjengawe kubani okhathibula ngobungcwele njengawe kubani uNkulunkulu hayi asikambonanga njenga hayi basa ubuso nje loNkulunkulu hlala uthamele lebesezulwini lehle izulu lithi khithi uthi uNkulunkulu uzowasakhona ukukhuluma amagama gogo kama uthi uNkulunkulu muhle awubabe ulungile ubhisi uyathabela uma uphuma lapho egogo kuyawubana kade ukuthi asekhala lakho bantwana bawugijima babaleka bathi sekwatiyakani ngakho ngoba sikwade kwathabela bazalwane asikwade kuhlala naye sethabela sivuka sona senjalo emadimoni hayi bazalwane emadimoni asidlale sibuya kuyawathabela uthana kathi uyavuka nabathi bathi phapha ekuseni wakhamuka lebesola thamela izulu hlethi naNkulunkulu uqhamuka indvodza lebe ihamba kahle inestep lesikahle iqhamuka seyakhenyela bayifanisa bathi yena siyayibona isoja letimpahla kwangathi into kodwa sididwa indlela lahamba ngayo kanti lo mbebe kabhiza thabela uyathanyelwa basaleni kuyasezulwini uyahlala ebukhoneni bakhe uyathanyelwa uNkulunkulu uyangena bake bakhabani udida uhlale naye uma uphuma bake msima uma uphuma
hayi basalwana uma sawuphuma unetinto letitawendeka sikwadi bazalwane ukuthi sibe naye simethamele sihlale naye yabazalwane wakhuphuka Mose wayentabeni wothamela wafika wamethamela entabeni wamethamela entabeni kusho ukuthi wabhena endvuku lentabeni lebekajwayele kulusa ngayo manje nasafike la sekathamela Zulu tasetiyantshintsha tinto uthi uNkulunkulu hayi uvakana sekathi uNkulunkulu indvuku yami kanti le ndvuku besathi ukuthi bengalusa ngayo tinto tathi ngoba sewukhuphukile wayothamela lento nayijwa kwatshintshwa yona hayi bazalwa wathamela leZulu wathi nakahla wathi nababhala kahle nabafuthi mina wahla sekahamba kancane wahla sekatshintsha step hayi kathi nakabona sihlahla sivutha basi wayagijima sihlahleni ngoba ufuna kuyobona ukuthi kwenteka kodwa nasabuye waqhamuka sekashaya kancane ethanyela ngesizulwini wantshintsha imvuko yakajwayele yaba inyoka wathiwa ibambe emsileni wathi nafika eGibhithe laba baseGibhithe bathi impimo siyathi thina sijwayele lento loqhamuka nayo Mose ngeke izinto eluthola kithi wabitatana usifalo taseGibhithe wathi buyani bafana bami buyani bathebula nile ngiyanithemba wathi beda bafike bathi citha tindvuku tabo bathi taguquka tabatinyo washo ukuthi lele thanyela lizulu inkinga letabo bethi buya phasi kanti leyaMose bese biyakaZulu liyalinga wakhuphuka wakaZulu yalinga uyowethwala kuyothamela lithi leBhayibheli leyaMose wathi ngakayijika yaguquka yagunya lethi ngithi mina bathi phose man abadijikijene ngoba nabo banato kodwa thina sitowethamela ipho yethu ngoba nasahla uma sasisuka babekiniza sasuka ngiyamthanda Daniel afundise kwe uthi Daniel ababulawelana basekhona nalababhuli babulawelana uthi tshela inkosi ukuthi abayekele bangabulawa ngoba Daniel abekathemba into yakhe inkinga yethu bazani thina sithemba into yethu uthi Daniel abasubulawa no bayekele Nkosi kodwa kunento lefuna ukuthi mina ngiyivete kuwe ngoba kunento lefuna sivete umhlaba loyifuna kodwa thina siyasaba njengemakhono uma athi umhlabeleli Jesu imphendvulo elivule nake Jesu usebenzisa mina nawe ukuthi sibe imphendvulo kodwa thina sithatha into yethu bazali sifaka phasi etafula sikwadi bazalwane uhlale ebukhoneni bakhe marafu his presence is our life sihlale mfundisi kwenye ebukhoneni bakhe siphume sinjalo siphume sibuyele lana sibuya khona gogo zwana uma sesathamele into akube netinto makamsima ngolethi 30 question singakakhulumi nethi ukuthi ngifike ngahlala naye ngithi nangifika kuvuleka tinto bazalwane uthi yona yodwa ngiyifuna hlale ebukhoneni bakhe ukisise kuhle bakhe ngisethembeleni lakhe ithi iBhayibheli bazalwane lala sigcine khona mfundisi kwe naNkulunkulu bazalwane ukhuluma naMose uthi Mose yawehlela leyantsaba funa siyokhuluma kodwa nana kufuna sihlangane khona sitohlangana ebazalwane emini la sitekule ndzaba sitohlangana naye la iSinayi sithethabe neJehova sitohlangana naye lithi iBhayibheli asifunze khona ekuseni ngelanga lesithathu njengoba namhla kulanga lesithathu bantu abasha seni ngelanga lesithathu kuthiwa kwaba nekujuma nembala lifu
ubukhulu obumnyama labonakala etikwendzaba kwase kuvakala licilongo lakhala kakhulukazi bonke abantu lapha enkampu bethuka bathuthumela ngenxa yekwesaba ngoba hayi bazalwane uma sakakhona kuba netikiti ukuthi nangu Jehova akuthuleke uma sakakhona kodwa kuba netiki bazalwane kuvakala ukuthi sawukhona kungako lomhlabeleli bazalwane athi ubesekhona ngisho nasiphi isimo siyamlalela ubesekhona nasiphi isimo siyamlalela ngoba nasakhona kuba netiki bazalwane ukuthi sawukhona kuba netiki mtamsima ukuthi sawukhona nangu bosibazalana hola abantu baphumela ngaphandle kwenkampu bayaphuma mfundisi ngonya ngaphandle kwenkampu bayahamba bawuhlanga betankulunkulu lithi iBhayibheli bazalwane yonke lenzaba isinayo yonke inzaba isinayo bathi yasijekelwa lifu ngoba simakathe abesehlele etikwayo ngemlilo intuthu yenyuka njengebhuthuma yemlilo yonke inzaba yadabataba bathi lenzaba kweqala babeginitha yasijekelwa lifu bazalwane wasijekelwa lifu kuthiwa kwaba mnyama inzaba isinayo kwabonakala ukuthi hayibo sekukhona lokhona kwavakala lithi iBhayibheli bazalwane nabantu besaba kakhulu ngoba yevakala lento ukuthi sekhona lowehlile nzabeni ngoba akehli kwevakala ngokomzima akehli netikiti akhe singadipha uthi nasehla bese kuyevakala uyawuthi noma usekhaya usekhona nakho athi nasakhona dole netho uthi unamanesa ayuve ukuthi sawukhona sawugcwela la endlini uthole tante enhloko ukuthi maye Jehova ngoba nasakhona masakhona kuba nemehluko thaba isinaye yasijekelwa lifu bathi inzaba lo umlilo kaNkulunkulu wahlala etikwalenza bathi inzaba yaseyatabataba uma ufundza labanye abantu kuthiwa kwaphuma imibane lanzabe nekujuma lokukhulu bathi bantu base besaba ngoba Jehova sekehlele etikwenza ngithothi yaphepho siyamdinga loNkulunkulu lowehlele sinaye Nkosi ya Jehova awugcinanga sinaye nabathina siyafuna ukukwethwala siyafuna ukukwephatha sithi siphuma sihambe nawe lathuma inzaba mfundisi lathuma inzaba kwasuka imibane makezuza wakhala mbane lababhalako bathi lenzaba make msima kuze kube namuhla solo yaba mnyama ngoba yahlalwa nguJehova hayi bazalwane asikwati kuhlalwa nguye sifanane asikwati kuhlala ebukhoneni bakhe sifanane ebukhoneni bakhe bazalwane athi lobhalako kunenjabulo ebukhoneni bakhe athi kunako konke ebukhoneni bakhe athi lohlabelako I want to dwell in your presence ngifuna kuhlala ngitinte sifuna kuhlala ebukhoneni bakho sifuna kuhlala ebukhoneni bakho young people sifuna abantu labasha siyabula batawuthi Nkosi ngifuna kuhlala nawe Kula sikhathi sakho usicitha nawe uNkulunkulu I want to dwell in your presence funa ukugeza in your presence ngibuke ubuhle bakho ngihlale kuwe ukuhlale nawe lohlala kuhlala kimi nami ngihlale kuwe athi umthandazo wami wolowo Nkosi uthi ngihlale kuwe nawe uhlale kimi
Sithandaza abantu labasha. Sifuna abantu labafuna ukuhlaba uNkulunkulu. Siphelile isikhathi makenzuza sethi sihlabe indzaba. Sethi sihlabe inhlebo. Sihlabe inzondo. Sihlalwe ngemadubu. Sihlalwe nglo bazana sithi Nkosi sifuna kuhlalwa nguwe. Ngoba nasihlale nguwe kuba netithelo kuba nemthelela kuba nekubonakala ukuthi uNkulunkulu wena uhleli kithi. Kunetinto bazana titawutendakalela singakakhulumi uma siyawuhlala ekhoneni bakhe. Ngoba na ufike kuye bazalwane yena ubona tidzingo uma ufike kuye uyabona lo lokufunako ufuna isibaseko ungakasho ngoba uhleti naye abone sidzingo sakuthi lo uhleti nabo asawuthi kulungise nami nokulungise na ngithi mina hlala ebukhoneni bakhe. Hlala ebukhoneni bakhe. Bazalwane bathi Nkosi ufuna kuhlala kuwe. Ufuna kuhlala khona bakho. Singayikhulumi le motho bazalwane. Singayikhulumi nemlomo mfundisi wena. Ingabe semlonyeni kodwa lento ayiphile kithi. Uma sithi his presence is our life. Sisho ukuthi khona bakhe bunguphila kwethu. La singena khona baqakeke khona bazalwane kube nesicazululo singakakhulumi ngoba na ufike uthole khona baNkulunkulu kufuna ukuthi into bazalwane tendeke. Siyaphuma abantu labasha namuhla sitothe uNkulunkulu sicela ukukwembatha thina intokozo ufuna siyobaba ufakaze eJerusalem eJudiya naseSamaria lonke asikwati ukuphuma singakambathi sifuna semphathe bazalwane bese sesiyaphuma sesiyodla umhlaba kube nengubo lesitawubonakala ngayo kuthi lolu hlobo lumbe bani singakakhulumi ingubo yethu ichaze ukuthi lolu hlobo lolwemuntu lithi inthaba bazalwane yasala nemakhe inzaba yasala neliphawu namhla kwathi ngithi bazalwane sidinga uphawu ukamoyo thina sigcwalise sidinga uphawu lukamoyo ngcwele
bazalwane. Uma ngabe uNkulunkulu uke wehlele Sinayi bazalwane, intaba Sinayi yasala inemakhe. Bakhona namhlanje abathi uNkulunkulu ngihlale, bakhona nabathi uNkulunkulu ngembathe. Ngisaphuma emhlabeni ngifuna kwembathwa nguwe uNkulunkulu. Umhlaba lesiphila kuwo bazalwane mubi, umhlaba lesiphila kuwo bazalwane uyabona into letendeka ngakho udzinga abantu labatawubatha, udzinga abantu bazalwane labataba nephawu labazalwane batasi nabaphuma emhlabeni umhlaba ubona nephawu kubantu usho ukuthi no lona unephawu, lona bazalwane unetho labathi Nkosi kusaphuma ufuna impho yakho Jehova. Ngembathe uNkulunkulu, ngembathe uNkulunkulu, ngembathe uNkulunkulu. Sathi Nkosi siyakudzinga liphawu, sigcwalise. Phambili vale mehlo akho phakamise intandada yakho kakhulu bese uthi Nkosi ngiyalidzinga lolu phawu, uthi Nkosi ngiyalidzinga lolu phawu. Gcwalise uNkulunkulu, saphuma la ngaphandle sabuye ngigcwalise uNkulunkulu, ngembathe uNkulunkulu, ngembathe uNkulunkulu. Bafundisi bayethu abazalwane nabo phambili sibabeka tandla sisathi sigcwalise Nkosi, siyalidzinga liphawu bazalwane. uNkulunkulu utonibeka liphawu namuhla mhleli, utanibeka liphawu namuhla kuthi eva la ufika khona kube nephawu, bonakale ukuthi wembethwe, ugqokiwe basezulwini, umbathiwe ngemazulu.
Wow.